Kwenzakalani? Akuzakalani ngisipha. Bekisithi ngiyamthandaza. Oh, wazalana. Kwenzakalani? Ngiyabengimthandaza umntwana wami nje bengithandaza. Umaka nabahlakobala nini nama? Khupha le. Umthandazela kanjani ekhaya? Umthandazela kanjani ekhaya? Ngicela bamba nomthitha nikhuphele ngaphansi. Mr. Jones, yeah, bamba lo mama umse ngaphansi. Ngimrapela ntate. Onatshela ngobala umaka. Wenzani kanti la? Onatshela ngobala. Ngimrapela ntate, ngimrapela ngwana ka ngitlo semrapela. Hase Jones. Kusephi olimuntu uteni? Wenzani la? Pastor masifika bekafuna ukulala nami angibamba imbuzi ukuthi awu pastor why uyenza kanjalo maye mina bengisaba ukutshela umama ukuthi hayi mama khona into eyenzakalayo lapha endlini upastor mangasibizi Moleni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulight umshenami. Well guys, namhlanje nibhalelwe ngumama lana nendodakazi yakhe bathi nje kunento eyenzakala enkonzweni engabaphathi kakuhle. Sathi ke thina siyiJozi Bioscope mayingabe uyasibizela imihlolo efana nalena siyakhawuleza sifike kuleyo ndawo. Mara andizuba mde kakhulu ngoba balana phambi kwami sive kabanzi from bona ukuthi why besibhalele namhlanje la kwiJozi Bioscope. Sanibona umuntu omdala. Yebo njani? Siyaphila mama. Bengisacela nje ukuthi umama isixelele ukuthi igama ngubani. Mina igama lami nguMamcele. Oh nguMamcele. Okay. Usisi mina ngutumi. Oh utumi. Okay. Ngoba uthe usibhalela uthe wena lento ibandakanya indodakazi yakho ukuye indodakazi yakho leboyisho. Umntanami. Okay. Bengisacela nje umama ukuthi sichazele kancinci ndiyazi ubusibhalele sayifunda imessage that's why silana namhlanje kodwa bese ngenzela nje nama viewers wethu ukuthi understand ukuthi why silana namhlanje yini kahle sisela. On tweet yenseng ke lengol ke na le pastor sale ke kena kereke ngwana wa ka le monyane ke a le under yena kan tu busy sa go bala le ngwanaka ha ntshwesa ke khone understand that's why ke qine ke lengol. Okay, so umama uthi le nkonzo wayingena kudala even before umntana ebekhona esesemncane. Umntana asasemncane ana 3 ukhulela lapho esontweni. Sekambona njenga i-family friends. Kanti busy umntanami. So manje uthethe mase kamdala kanje sekaqala ukuthi emre. Ngijela manje. Usho ukuthi into akudala lokho ayenza lokho ngingazi mina. Khona angitshela manje ukuthi kunento kanje yenzakalayo. Sisitume. Bengisacela ukuthi wena sichazele kabanzi sive kuwena lento yabo. Mina upastor besiya siyopractice nani lapha esontweni. Kunamapiano kuneband esontweni. So mase sifika lapha bekanokusibizela somewhere. Asibize 11 ukuthi hayi ngicela uze lapha uze uzongibona. Uzombona kuphi la ekwakhe? Kwakhe. Oh, okay. Now icale ngina maybe 12 years lento le lapho from 12 years bekalibele angibiza ngiya lapha endaweni yakhe man mawufika lapho ethi nenzeni kahle ngifuna uunderstand yiko ngithi ngicela ungafihli yonke lento oyenzayo okwenza yona ungayihlobisi uyisho nje ngendlela le ukwenza ngayo. Pastor masifika bekafuna ukulala nami angibamba imbuzi ukuthi awu pastor why uyenza kanjalo maye mina bengisaba ukutshela umama ukuthi hayi mama khona into eyenzakalayo lapha endlini upastor mangasibizi. So yena maruke wade wafinyelela la ukuthi nize nilale wena naye mhlambe. Wasengena lala? Iyenzeke kangaphi leyo nto? Akayi2 kuphela. Okayi2. Manje manilala sengisho uyayisebenzisa icondom la kunina? Cha lutho. Next. And ngesingawe ngoba uyasho ukuthi unokunibiza one by one lapha endlini. Biza ayi1 uye. Owanizi nini lonke? Asizi sisonke. Manje ngicela yini why beungaxelela umama sonke lesikhathi ngoba uyasho ukuthi sekaze walala nawe more than once? No mina bengisaba ukutshela umama ngoba ngikhulela lapha kulela sonto umama uyamazi upastor. Yeah. Abantu abazanayo. Yeah, phela mabeza umama uzongichika wakacabane nopastor bangasakhulumi singasayina sesontweni. Yeah, but kodwa sengisho uyabona ukuthi le isenzo esibi wena nana leso bekasenza upastor. Mhlambe bekakhona bekaninikeza khona mhlambe after sekalale nani. Ukuthi mhlambe bekanithenga nge certain thing. Bekangasinikezeni next.
So nina niyasaba nje ukuthi nitshele abazali benu. Oh manje into esekwenze manje waze wathatha isinqumo sokuthi uyayireporta lento lana kwiJozi Bioscope without ukuthi niye emapoliseni nibize thina yini kahle. Hayi bese ngizwile nami bese ngifeel ukuthi hayi lo muntu lo angeke upastor wethu musi umdala kithi angeke azokaza alale nathi kahle sinincede ngani thina siJozi Bioscope. Mina kuya kami ngifuna ukuthi sim-expose. Yes, cause there is too much. Usho ukuthi akusuye ayiwana lala naye. Ngoba uyasho naye. Kumele simu-expose leswe sizekini sizoqena ingqondo. Nakhona ngoba benisibhalele lapha abantu abadala isifiso sami kahle bekuthi ngibone ichomi zakhe zonke bonke labantwana basenkonzweni kube sime nabo njengamanje sihambeni sonke siyombuza lo muntu qha ngoba sengiprotect abanye abantu ukuthi ngoba bengasibhalelanga bona yabo and singabaveza amakhamereni but uthi ngiyacabanga ukuthi sisidumi uzomela wonke lo muntu lo abusekayo enkonzweni yabo and ngithemba ukuthi lento oyikhulumayo uzofika eyisho futhi yonke ngaphambili uyabo. Kungabi ngathi thina manje sizohlasela upastor wabantu kanti mhlambe lento oyikhulumayo nawe akusiyiciniso yebo. Noma ngama la mina ngayikhuluma. Ungayikhuluma mama. Ngibonga nje isibindi sakho nebenaso njengamanje ukuthi ufile like it's enough now. So kwenzeka lixesha elininzi and you feel like sokumele istop yonke lento. Uyabo. So kwakhe uba pastor kukuphi masila? Kungapha nje. Mawuyesa. Khona la? Sude mawuyehla nje khona ngapha. Akho kuthi. Singawalka musimama. Singawalka kwamanje. Thatha imoto. No need imoto. Okay. No stress. Mr. Jones, Mr. Blacksina. Ngicela sihambeni let's go my good sis. Yiko ngibuza naye umntana wakho ukuthi why bekathule ixesha elingaka lento isenzakala yabo. Isikhathi singaka alokhu angangitsheli nami inyama ngala why angalokhu angangitsheli ngoba ngihlala naye. Mawumbuza yena kuwe uthi uyamsabisa upastor. Uyamsabisa. Othaba ukukhuluma uyamsabisa. Okay. No kuyenzeka bengine reason ngoba ngiyabona ukuthi kungenzeka ukuthi uthola ukuthi uyamsabisa vele. Khona angitshela manje bese ngikhethe ukuthi ngibhalele ngizothola incedo. So kwenza konke okusemandleni thina ma ukuthi simeke sure ukuthi siyafika to the bottom of yona le ndaba singena khona. Wait mama. Kodwa ngicabanga something before singene lana ne. Angithi uyasho unibizela la kulendlu. Sonke lonke ixesha enikhona namanje la ngaphakathi. Ngiyacabanga la ukuthi ngicela siqale simiyeke emntana ngena ngithi uthe ngicela usondele ngapha kumina ngifuna ukuva lento enikhulumayo lapha ngaphakathi ngisacela nje ukuthi ungibambele le mic yami ne uyibambe nje la uyipressele ngaphakathi kwibra yakho ingaveli ngicela ifake manje uyipress right there mawufika nje zilungise engayiboni mawufika ukhulume yonke lento oyikhulumayo thina songena sikulandele after that ngiyangithola ungangena ngaphakathi. Mr. Jones, Pako. Okay, papa. Right, ma. Ke right. Indlela bawo angize ngenyanga nami ngisajahile ngisaye somewhere uyababa sheshe siyenze la ngisayama ngisabona abafundisa abanye baba maka mina ngishilo ngathi hayi lento ukuthi senze fast singasebenzisi necondom ayikho right baba ngizoyuza icondom mntwana kwenzakalani akuzakala ngisipha bekisi ngiyamthandaza wazalana kwenzakalani ngiyabengimthandaza umntwana nami nje umaka nabatla kwabala nini nama khupha le umthandazela kanjani umthandazela kanjani ekhaya umthandazela kanjani ekhaya bambani lomtshitha nimkhuphela ngaphandle bambani lomtshitha nimkhuphela ngaphandle Mr. Jones bamba lo mama umse ngaphandle wazalana khuluma lento bekakwenza
umaka mama mama ona tjena re robala ke mo rapella ntate ona tjena re robala ona tjena re robala ntse ke mo rapella ntate ke mo rapella ngwana ka ke ntse mo rapella ha se tsonga go se pele o le mo rutele ne se ba manyane ke mo rapella wenzani la enana ozela ngicela uzela ke mo rapella ngwana wathi ke ntse mo rapella kwenzakalani mama kisi udula umaka ngwana ke mo ruti nna ke ntse rapella batho ke ntse rapella batho hantle abuti raphela ntate uyaphila uthi lithe ubabani kanti lo bani wena lo muntu lo ubani ubishop umthembu ubishop umthembu unesibindi sokuthi uzibize na ngobishop yebo ngubishop ngithandela abantu ngisiza abantu so ingane ikhalelani mangabe uyayithandela hayi mina nami ngazi ngisuke ngimangele ukuthi ukhalelani na na ngithandela abantu mina how many years ke phela lwena how many years o le pastor ke phela lwena o tlwaetse ngwana ka okay manje ubekazothini la umntana namhlanje bekazothini besizokhulumisana ngendaba yenkolo unamanga mangena uthi siye ngale ekamereni sambe solala nihambe nolala bekaqala ukuyenza leyo cha lutho unamanga angasikweze lokho baba awucanga usiyadlala angasikweze lokho usiyadlala la hayi angithi Mr. Jones put this guy inside the house go talk to him ngathi canga usiyadlala go inside ngicela akwazi ukwenze u right mama ngicela wo mama ehlisa umoya hawu ingazodlala ngathi lo no yazi into ezoyenza mama ngoba ngiyambona uyaphika and manje bazokhuluma naye man to man abo Mr. Jones la ngaphakathi uzobuye ikhulume lento ukuthi why yenza lento yenzayo uyabo ene uRom for so many years ngiphila naye ngimthembe kangaka for umntanami azoyenza into ebuhlungu kanje for umntanami for so many years. You totally wrong. Mara ayikho something. Ke ibile ke go yena a pastor akusayibatla ntwi. Akusayibatla ke khathetse ke a nje betsa o bua. Ntho nka be sa fihlamo. Ubeza kuba ifikanga no ayifikanga ngabo dala ukhulumile. Angithi noma kusabisile bo. Ushilo unani ukuthi mama ukhulumile. So mayifika kimi into enzani? Ibe into enzani? Until when it's too bad. What's that you pastor ngiphile naye for so long? Yes. And mina into mina ngiyabona mama and manje mayingabe yena umuntu esi-expect ukuthi ezweni as upastor uzosifundisa izinto engakhona ukusifundisa uyabona ukuthi leyo nto iyasibulala exactly manje amaphika ukuzwenzani ke njengoba phika kanje ukuzwenzani no hayi yena uzosixelela lento esifuna ukuyiva because into engisho ngayo mama ngoba bengifake lento lena emic kusisi mayingabe angazi benikhuluma nithini la ngaphakathi thina sive nje sewukhala upastor mangingena ngicela ukuhlala ngithi kuye pastor hayi today angisafuni lezo zinto ngizwile mina lezo zinto pastor angisafuni ngisilibele siza la kwakho libele uthe asiyeni ngalesyo la uzuthi kimi condom ngithi pastor uyayisho ngomlomo wakhe uyadelela no udelela kabi angisafuni lezo zinto mina ngifuna i-condom mangabe sizoyenza uthe yena angeke ayisebenzise ngicela masisuka la ngoba sohamba naye velelo ngifuna nje becale uMr Jones bexoxisana naye man to man ngicela masuka la mamakhe uhambe uyongibonisa ichomi zakho each and every person omaziyo ukuthi kwafika kulendlu bonke labantwana obathuselayo baxelela ukuthi bengachazi abasesontweni nabo ngizokubona abasesontweni and leyo ndaba leyo mama ngifuna ukuthi wonke umuntu osenkonzweni eyazi uyayele bayazi yes mele bayazi wonke umuntu futhi yena uye omdala okay Mr Jones thank you put him down make him sit down lo mntwana manje ungilethele ubhuti bazongishaya bamela la ungasitshela ngokushaya thina sishayani asitocharishi bekakhuluma nawe ngithi yima ngifuna ukucorrectisha la ungazoqamba mama bakwenzeni bakhulume nawe ngithi labo futhi bebexoxa nawe ngithi yebo bebexoxa nawe man to man yebo it was man to man ungabuye uzokhuluma into ezingekho la no lo mntwana ukushuthi inkinga yakho wena ufuna ukuthi lo mntwana nimlethe ukuthi kuzokwenzakala kanje futhi manje nithathe umthetho ulala nalomntana no ngilala na ngiyavuma Mr Jones he doesn't want to talk ngiyavuma ngilala na ngiyavuma ukuthi ngilala na lo mntwana bangapha abantwana ulala na mina nithathe why ulala nisa ngovula icase ngovula icala ngoba uyovulela thini icala ubuthi wami uyazi ukuthi thina singabantu bomthetho no siya understand ukuthi thina singabantu bomthetho ningibabeke nibeke izandla bakubeka izandla kuphi kuphi na ngibhuti azongithoshana khona la ukubeke kuphi khona la ekhaya manje ngoba angibone nenxebe elwani la ya ngikubona bhuti
ngiyakuzwa ngithi wena bongekho wena No ngibonisa inxeba ke. ungekho ungishayile ngibonakala but ungishayile Hayi phela manje nina nithatha umthetho ezandleni nikuvula icase yovulela thina icase asambe soyivula ke Mr Jones asambe somnceda simvule sokufaka ekareni yesisezoza la egama imani wo ngoba manje ngiyacabanga singashila kwakho kuvalwe akunamuntu la bengenamuntu ngaphakathi akunamuntu ne Mrs Plexina please ngicela ungivalele la ngicela ungivalele. Okay guys, so into soyenza njengamanje siyomthatha lo mgulukuthi siya le police station angithi uthi uyobophisa thina ngoba manje sifike thina siyofika sifuna ukuthi ihambe yoyivula leyo case sihamba nomama siyodlula kuye wonke lo mntana oke wafika la endlini unani uTumu uthi uzosibonisa wonke umuntu oke wafika la ekhaya wonke umntana oke wafika wazolala naye la uzosibonisa yonke into siyibambile la kwecamera and we have a proof yayo yonke into yokuthi bekenzani la ngaphakathi uyasho uTumu uthi makangena uthe namhlanje akafuna icondom wathi woza lana thina singeniswe ile scream esibesiziva la ngaphakathi that confirms ukuthi vele uyi-rapist mangabe unenkinga nawe lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usimelele jozibioscope.co.za or usifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Jozi Bioscope everywhere ithi sambe naye lo baba siyele mama because manje akunanto ekumele siyoyilanda endlini eyena okay look Mr Plexina please ngicela ukuthi me and you we're going to travel with these people and then Mr Jones is going to go with that pastor sizomthola ephambili ne somthola le ngaphambili epolice station mina ngifuna sidlule siyoqoqa wonke umntana osonta kuleli sonto lika baba oke warechwa before ila siyakhona njengamanje ngicela ukuthi sihambe nabo mama sibafone sibafake emotweni